Swastiastu. Titiang inyoman gede paliwinyana perwakilan saking kelas 12 MIPA 3 jagi ngaturang satu sani memuda di bawang teken ni kesunu. Ainggih tiang kawiti. Aduh, kuni ketuturan satu anak makurenan ngelah kuni pianak dah dulu lu. Ane kelihan madan ni bawang, ane cenikan madan ni kesuna. Ni kesuna jep sayang ang pesan teken meme bapak ni. Aduh je tagih, je praga tudi no doken. Mungkin ane demen misuna yang ni bawang, je guguna doken. Len teken ni bawang. Ni bawang asal matatagian misi man munyi jele. Nah, ke cerita yang makin memene lakar meluas ke pekan. Ditu kau kina panaknya makadadu. Cening bawang kesuna. Mai je malu. Meme lakar luas ke pekan. Nyanan tunang mengpadi ni diglebege. Tebuk dah diang bahas. Sawireh sing lah bahas ngonjakan jani. Gitu memene mempesan. Subuh tengai. Megaukan lantas ni bawang. Kesuna dong mai tunang padi ni. Di bawang kau kan lantas sau tinggal teken ke sini dong tunang je malu nyanan icang yang ngetepin gitu besau nih ke sini mejalan lantas nih bawang nunang padi nih di subane don padi nih uin mah kau kan nih bawang kesuna dong mai ke tepi padi nih. Ini padi nih subuh dibetet. Gitu, apa nih di bawang? Dong, getepin je malu Nyanan, icang yun nebu. Gitu nih kesunung sahun. Ngelantas sing teh nyamak gagahin nih kesunung. Padi nih jani subuh dah dibahas. Lantas, nih bawang nyemak jun lakar anggono ngabu ye sambil lange manjus ketukade di subane ni bawang menjalan ketukade ni kesunu jek mekejang awak ne wapinu adiot tege lantas memene didum sadu ni kesunu meme mbok ada yang kacil lengit neme bebek yang dogennya mak gaen ling tuni gitu besar ini kesuna woi marun nih ngunyi ini kesuna buka gitu woi barak bingungan memene sambil anu nanang ketek nah ke cerita yang mangki ni bawang si bedek ke uli tu kade sambil ngabuk pantingan. Nak jumane tuding ngetekin memene sambil ngomel. Dong nyai bawang. Tu sing pesan ibu dalam madi. Pragat meseken meresek dogen kayaknya ini. Gitu abad nih. Memene. Lantas tiga kuni ini bawang sambil ngomong kamu subuh ibu megede de main-main wen kalau subuh met ngelapa anak buku ibu gitu main-main yang ngel sambil nganik-tik ngeling di bawang aduh meme apa puaran tiang dari panak jeng setan tu pelih doge yang gitu pengidip meme ni
tiang lakar menggedime. Gitu ni bawang li sambil nanang sakit. Nah, ke cerita yang jani ni bawang negod di tengah alasai kecunduk sarang i jeruk cuk kuning. Itu lantas ni bawang nuturang unduk ne teken di jeruk cuk kuning. I jeruk cuk kuning sebot kenapa ninggalin ni bawang buku gitu. Itu lantas i jeruk cuk kuning nunden ni bawang ni demang peninggalannya. Yani kula je mangkine. Kidemang matane, kidemang. Disedekan ni bawang makidang. Jerijene, baong ne, 5 ne. Megenep misi sorong mas-masan. Mara kedatang, mekesiap ni bawang. Ditu lantas ni bawang ngenggalang mulih dadong ne. Buing manis semeng ne. Ni kesuna sedekan ni de api ke umah dadong ne. Tepukina ni bawang nganggo mas-masan. Ditu ni kesuna naging ide nanging tuara banget. Mejalan lantas ni kesuna mulai ne nuturang perindikan ni bawang nganggo mas-masan. Ditu lantas ni kesuna nundan memene ni tik kanti babak belur. Lantas iyo ke tengah alas sih nutang perjalanan ni bawang. Tepukina aja icuk-cuk kuning. Ditu lantas ni kesuna nuturang paundukane. Mara ningang munyi ni kesuna buka gitu. Lantas icuk-cuk kuning nunden ni kesuna makidam. Jeri jene, baong ne, 5 ne. Mara coto dino, jok misi sora lalipi. Gumatak gumitek secara lipan, lintah. Kadene bahat dewek ne ulian mas-masan kedatang mekesiap ni kesuna. Mekejang misi sora gumatak gumitek. Didu lantas iya mekesiap puntak panti gangre bana di grembenge. Kanti babak belur tur ngelilik. Nah, timpal-timpal aja mengkejap. Gitu sebuah upahan hakim melaksana corah. Iri hati demen misuna yang timpal. Sekadi sesenggane alu ulah alu tinemu ayu kinadi ayu pinanggi. Nah, timpal-timpal aja mengkejap. Amun tuh malu di tiang satu nggih. Mani-manian gue. Jani kang ngarep malu. Kelungkung Semarapura, kirang langkung di tiang dinas pengampura. Om santi.